sareng sami sanedahat wangyang titiang. Wenten raris ring sane mangkin titiang. Penyuluh Basa Bali Kabupaten Badung sareng sami. Kosarengen raris puniki semedon titiang. Alit-alit titiang saking Sanggar Sudabayu. Wenten raris sane jagi aturang titiang. Boyo wenten sios ngaturang daging imbo cakepan kasusastran derwe marupo raris sekaran sane amel titiang wantah ngedus saking geguritan sucita wantah satma kewangian imbo ring sajroning ngomargiang sosana ngomargiang suwodarmo sajroning urip ring jagat taler angean titiang mako jalaran sajroning titiang nitenin suwodarman titiang minako penyuluh Basa Bali sane maduwe wewidangan irikiring Kabupaten Bandung. Mugi-mugi sang kaning sih pasuwe canido sang yang widiwasa meragoido sang yang wagiswari mupijo raris korahayuan sang kaning daging susastero parasido ngancan ninjap mewastu parasido rahayu jagat derwene rauh ring sedagingnya iki asa punika daging ngatur pemabah titiang mugi parasido rahayu sido sidaning doan sami. Inggih, ratu derane sareng sami sanedahat wangyang titiang. Sane mangken kapertama ngelantur aturuning yang titiang. Wenten raris bebaosan nyane Sucita kelawaning Subudi. Wenten raris sane kebaos Tri Kayane.
Sadiastun raris ing sajeroning bobaosan sayuwati dangan antuk maosang inggian teri kayone sakewanten sampunang pisan gumanten nyane nyampahan sane kebos teri kayone duaning ian parade suro pangring jeroning laksana mewah pisan sayuwati antuk Diadu sangyang dari pursa wenten raresane kebos Ido sangyang teri pursa wantah ring sane kebos teri kayon iriko ido melinge Yan bau sang raris ido sangyang teri pursa meragau ido tan katon tan parasido keruruh antuk indriyone mangdo tinglas raris ngaturang sembah pangobatin ring ido wantah ring sajeroning teri kayone riko linggo sano yang ido Iya dapat maraga jati sapuna piang rares antuk ratu dedane sareng sami mangdo parasido sangkaning jati-jati rares pekayunan nyane ngaturang sembah pangobakti ring ido sangyang teri pursa mangdo jati nyokalo ido rares kopanggih aduh anak tiada berayu mangdo parasido rares iya naturuning yang titiang wenten ring jagat padone dan lempas anjuk ring sane kebos serwo binedo rakayu kelawaning kaone ido patut tunasan mangdo parasido setado mangguh kerahayuan anggen saren ademo raksa wenten pokardi rahayu nerare saratu idane sami punika rare satmako anggen sare nengat moras raksa sane pacang parasido ngeraksa ido sangyang atmo sane melingih ring sajeroning angan ring anggo sarira anggen saren wenten raris pikulih ring sajeroning parilaksana rakayune punika ratu dedane sareng sami wantah satmaka anggen ngraksa ida sangyang atmo sane melingih ring anggo sarira ring teleng ing angen
Mangdo para sida ora kina kolaksana yang punika pamargine sane rahayu siang lajeri punika mangdo para sida setadya koditenin abang solo Yan para sida raris laksana rahayu saluwiring saneka bos rahayu sampun kuningan. Mangda para sida yani nargama yang sekati punika luwah utawi duka demah nyane suluk. Mangda sapunika raris pamargi ning agem kerahayuan mangda galang sami tan surut-surut. Yan baosan keni raris pekayunane antuk kasengsaran wantah nyantos ring angen ring dado kadirasa nganga raris kewentenanane sampun raris ring sajeroning angen punika ngrasa yang godhogetan ngrasa yang laro ati asapunika tan wenten anake saneune duaning ngejero punika ketengah punika rasa sakit ayu ati kewancan raris saratu hidayane sareng nyantos memah raris rasa sakit kadi sempiar nyusup ring sungsum sapunika raris korasa ya gering rusak jiten
Rupane sayuwati panes baro punika ora saya keni raris antuk konjuk kita sakit rahat dan dadi sampun kadya sapunika rasa sakit lara ring jroning atine tan sida raris ketambane nantuk saluwiring ramun saluwiring jamu-jamuan tan sida raris antuk ngicalang kedukitan ayus Bayo ayan sampun keni kedukitan keni kasengsaran utawi laraning mana kasengsaran kayun kadya sapunika wantah pasuwecan semedon sawitara saneledang ngarsa dadi ngicianin tetelu asapunika raresane warta yang mangda para sida ngicalang lara sajeroning ayun Jatin
buang bayi utawi pangewok waduh diraga punika taler nyuyuk tur maksud lagas ngelantur risane mangke natur ning yang titiang malih babaosanyane isu cita kelawaning isu putih iyan rerah yang lantas diunduke ada anake sugih sake walau kebanda antuk demit dan wenten gunanyane nirdon pisan anake sugih kadi asa punika kalor ian jemat ian janarare sanget rikapan punika para sida pacang mau wiguna tanemu sing para sida lakarmu podang pekaryan ian sugih kebanda antuk demit tusing dalan nang kewerukane berana kebanda bane madang tusing jemat utawi mayus niraga
Tuang semalih ngelantur bebaosanipun. Yadian beli suge. Bagus. Liu beli nawang ane madan pengeweruk. Kewalo tusing nyenada gunane to beli kasar radanyan wagemi keto masih beli nyen sing nawang dewek beli ne dua lontar cenane sing baca beli kewalau yang sing medasar anduk rasa asik mau pedulung jemat nulungeng sawitero dijo gunane keweruhan beli ne dijo gunane sugih beli ne yadian nyatur desa anak nawang kelokdah kesumbung beli dua yang tak menyayang apa buem nyen lantas misi tusing lantas para sido ban mitedane madan ipan coinderio keto masih tidak senderio sing ado gunane kewerukan itu beli awen nakawetin itu nyen makarano beli pangsing nyen kasepa engalang pesan nyen beli bangun enten nang dewek beli ngodiang lapo muen kakapang ada di suka ian parade koinar gamonyang beli waluyo anake majalan selimput dan beli ulung beli ian suko beli ulung sing masih beli ingat kekening dewek sing belinya ingat mangun nang dewek engkau bang beli selimput dan beli ini majalah apa gunane buka wakit itu memanja keren sateru menjadi dua saja iya nerawa sang anak manyerwati dijagake jen anak ane tuaro ada memanja sake walau beli ian pelih ban beli ngabo laksano luwer sekadi anak pelih memanja kedo nyen inar gamonyang beli ane madan sateru ane madan musuh do bakat banyakin beli jen sayu wakin ane madan sateru ane madan musuh yen riamu sido tatas ban beli sajo beli nawang ngejani titiang lakar nguren anak ibu kau beli ane madan musuh manusia nih uleng ngado nih gumi nih uleng panyerwatian manusia nih kepuano nih sing ado liat ane madan sateru tua ipan cenderio ida senderio kamu beli memanjak mungkin
kenah beline kuwi sayaning Ki Pancen Ryodo bakat tuwa teng beli sayuwati buka beli memanyak tekening Ki Sateru mula Sateru musuh uling-uling do Indriya ne beli Idane pamirsa sinareng sam sane mangkin wenten yaki uning ayang didia rika wentenan iraga ngemagiang wasana ilikito dikiring kauripan wenten sane sandang patut yaknai sane patut yatnaen punika boyo josios wantah sane kebaos pepanganan sane sandang patut pilih kalau iraga ngowah minakadi pepangane punika sandang patut selehang riyin mangda enten diwal ritat kalau nunas punika Pike purun tidiang aturang asakadia punika rika wentenan ritat kala becik anduk iraga lunas tupangane punika wenten angin kekuatan wenten angin nyandahang pikayun mawinan mangdane iraga setada milah ritan kala lunas pepangane punika kedasare nanduk dua kering daging manah bangda pele
kanthi ajeng-ajeng punika nika wenten yang pemargi sinah sampun kaone kepanggih wicara wiyudane wisyane kepanguh. Kang ngaji sastra apang sida ngingening nganggon punika ring sejeroning pedewekan napi jantuk tuaning iraga kepajantuk sastrane punika sida ngadungang unuk kelawan nindik Haji sastra ne punika patut angin bantang idape punika angin ngayonin pangsida melaksanakan ayu jadi pacanguning apunapi sepatut niraga sanang tengen sapunapi sane nenten sanang suara jagat dijak malu sanejen patut garap neken dijel sanang garap waluya kadingae baju siko tan ning awak pangsing yen bas bolo pangsing yen bas tekap gitu
Idane pamiarsa sinareng sami menawi deui idane sareng sami sampun kedah sauning titiang aturang ring kewentenan nyane idane sareng sami sauninge ring kewentenan minangka ring Sang Hyang Aji Satrio jati sangat pisane kebaos iri kering Aji Sastrone punika wantah napi sujatene Aji Sengsarane punika waduh sakeng tingkah wakti jati ring kewentenan sengsarane punika sida kepanggih kedasar ngantuk olah tingkah sane kawon utawi bali sakeng kadang wentene minakadi kaone punika wentene minakadi pelih punika kedasare ngantuk samete belonge mempunyai ring paukunan dambat dadi dasar dasar beloge punika dasar tamete punika ngawinang minakadi dhewek iragane ngemanggehang sedih kingking tambah tengah wenang lajo siosan ring punika tamete punika ngawinang kaliriraga nemuang kelacuran bolak balik manumati wenten
kebaos silih sinunggil kecap ring Sang Hyang Aji Sasrane punika kebaos punar bawa iraga bulak balik mijilang panumadian kewanten ke dasar ring ketamat punika rika teh mawinan iraga sida metu-metulah mawali bingke sayu wakti ditakala iraga nyenang urip utawi sampun putus minangka urip punika bingke saja sayu wakti ngentasan minangka mati ulah halih dukane punika dagang obar sukan hati anak pike mawinan punika laka lagi ing dasarnya riantukan di dewek puniki buber minangka daging sarat tuntungin hati taler ke dasar kebuat indriyo wenten ring bae lepat ngalih hidup mati pindah-pindahang kerasa sujatin iraga nyujur minangka di kauripanyane sakemawon kaon anduk ngamekang hidup kaon anduk ngamekan manah sinah patine lakar temuan ngalih baca minokati indriane ento suka-sukan ngadon di madan di hatine ring kewenten nanyane kasep antuk mebebuat ngalih hane bajang jana bakal kangli tutup kamu apa beli jen muntut deh pan lengut yang ngending ini pusat tutup beli ke jana apa men kengken awak wajuku wayang atiang gending ke cara beli maro men wayang orang alih ane bajang tuh bahkan dia cara beli nih nak jana tu cara beli tu kengken nak berdua yo liwatin bajang yo ya sing itu yang cara tiang sing itu beli itu saat magang tiang yang tiang jadwo beli kelawan ini cang yang rorokang res jeroning sastra ada nemadan ri kayu parisuda mana cikal itu kena tiang kelawan beli melena jadi astun tebok beli ne jatiang bado selong sakewala peminah beli muda tiang ngeraosang bajang dua cecam mencing orang cerawayang orang maro segitu ada tri kayo parisuda kaiko waciko mana ciko kaiko widaklah pikir wi kemo laku merkekena sing kena tiang sing menyok aja mundu singnya aja kena nah jadi sing itu pasti dirago menjujak mendingin caranya jadi gede kakuan apa benar saja dan malu apa sujatin aneh Jogja kembayang teken nyoma nenen beli yen muntut telengut bandiang gendengan ni busan bani tumudo kone tiang raosang busan ngale bajang tuh bakat ne belen tiang nyoma cekok janal abon iyon buka raos wayang ada nyoman maren nenggas gending wayang besik ada aneh dadi dasar rebak dasar Jogja wayang kelawan juga
yen buka beli ane dadi dasar Jogja wayan tekan nyoman sing ada len tuah ane madan baso ayen ro sang baso dah foto baso itu lantas ane lakar ngewedwang raso paduh buka ramon paduh buka baso ada raso baso ane medal sangkaneng pekayun do munyi nih raos do ane lakar ngewedwang raso pelih bani raga ngeraos len penampin anake itu lakar ngae Jogja buka raos jeroning sastra ulian raos ada anake nemu rahayu ulian raos ulian baso sido anake nemuang kedukitan nah jadi ada ne nyoman wayan beli dekening sawitero ni mekejang jani tadi ane madan penyuluh baso Bali wah suwo dharma nyoman suwo dharman wayan beli dekening sawitero mekejang wadah nitene ane madan baso pangesayan lestari ada ne baso ne ini pemekasnya ne di Bali ada buka rawas sangkaneng baso nemuang ane rahayu sing ulian ngerawas ane lengut doke ngepacang porosido nepuk ane madan rahayu kalau apa ngep sajo ban wayan dekening nyoman dadas nawan baso itu dua dasar mulik ane madan sastra mulik ane madan tutur ane madan tatu yen sing lestariang baso di kapan sido lakar malin meruruh telengi sesurat teng sastra ido sangyang Aji Saraswati yen sing mulo ditenin baso nah do mawinan wayan nyoman beli dekening sawitero mekejang patut mangdo becik pisan ngayah dekening masyarakat nitenin ane madan baso Bali di keramone Bangosindo sayan rajep budaya kelawaning jagat duwene ring Bali nah jadi kene Bangosindo sayan tadas ban wayan dekening nyoman ada buena besik di geguritan sucito ne jani luh santi lakarurin beli lemah Ratu dedane sareng sami lan turang titiang mangkin ngaturang wenten raris yen sampun ndek manah nenten raris kekedangan duk dinriyane sampun para sida becik ndek manah ring budine Kedu masih wayan kekening nyoman Bangosindo sayan tadas di subane lantas ane madan budi ning arane ngrasa pekayun sido lantas entek di tengah ring kawange aduh buena besik wayan kelawan ning nyoman
Jogja ke buka dunia satwina luyanyane nyoman kelawaning wayan buka isu cito kelawaning isu budi di kapan beli lakar ngaraosang Jogja ke luwuk isu cito ngaran mana tuh tegasnya nih pikiran isu budi ngaran ng Bokayun utawi rasa tuah sedado Jogja kelawan ning cito pangesido aduk iya neraso dogen andalan sinah irago nenten pacang peresido moto timang di jagat iya manah dogen anggon nyoman kelawan ning wayan ngupadi keuripan di jagat sing lah nemadan pengeraso pangesido dadi abesik cito kelawaning Bokayun budi kelawaning cito satwina luyanyane buka wayan tegening nyoman sido diasdun melenan sido dadi besik ditu subuh ane matan utama ngelandur malih titiang matur adu dedane sareng sami sampun raris para sida rahayu kelawaning sane kaon para sida ketunggelang nendon mobino-bino raris ngeruruh rasane ketengah asap punika iriko sampun ring madyaning Herodaya iriko genah linggo stananidone sami itu ida meraka jati dijo lakar ruruh wayan tegening nyoman ido Sang Hyang Parama Kawido Sang Hyang Parama Cintya yen sing mula dipenunggelan ruwa binedone dipenunggelan rahayu kelawaning kaone dongosne di madyaning ati di madyaning Herodaya ditu linggih idone sangkan arah anak tahu sakewandan raris aratu idedane sareng sami sinampura ping banget titiang matur yadian sayuwati wantah nampok genah ring anggo sarira dangan antuk maosan sakewandan sayuwati sugel pisan mewah pisan arang pisan anak sane unik wirah ida tanpa rupa napi mawenan arang punika anake para sida mikulihang nguningang linggih idone wenten ring tengah duaning ida sayuwatin nyane wantah nenten maparagoyat nenten marupa kadya sapunika atur titiang kudiang ban aksi uwenten nyane raris ipanca inderya silih tunggil nyane wantah netera utawi pengaksiane para sida pacang nyuryaning sane merupa
Sake wonten luwaning ida maraga tanpa rupa sapunapyang raris mangda para sida tinglas becik para sida patut antuk ngaksi sane nenten marupa duaning raris saratu idane sareng sami wonten kanthi pengaksiane punika wandah medasar anduk sane kebos I Pancenderya silih tungil nyane wandah pengaksian indriyane para sida raris nyujur sane maraga sakala sane maduwe rupa raris mangda para sida nguningan sane nenten marupa sane nenten para sida raris kejujur keruruh anduk indriyane raris rekapan para sida kepolehan iya ning nenten pulut ngutang sane mewasta rasa kan kegening nyoma Iyan subo ngidang ngedoh ngane madan I Pancenderya ida senderya ngutang ngane madan rasa sida jujur ida sane maraga sang yang paramuan inggih Ratu idodane sareng sami sane arsa ledang sampun puniki nyarengin titiang sareng sami titiang matur suksema ping banget saking wonten nenten lali sayuwake titiang sareng sami kaler puniki sane iring titiang wantah ring sanggar Sudabayu nunas pengaksama ngelungsur pengampura majang ring ratu dedane sareng sami riyantukan pasti kewakeh sampun atur titiang sane nenten manut nggih sapunika atur titiang sane mangkin untak titiang anduk paramo santi Om Santi 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 Om